Lepo pozdravljeni na zaključni konferenci. To je mednarodna zaključna konferenca v projektu Skupaj gradniki zdravja. Projekt teče na Podjetniško-trgovski zbornici skupaj s partnerjema Sindikatom obrti in podjetništva Slovenije ter Sindikatom delavcev trgovine Slovenije od septembra lani. Projekt financira in sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ob zaključku projekta je pripravljena ta konferenca. Aha, mogoče še večkrat bolj, ja? Ok, no, hvala. Torej, zdaj, to, kar sem povedala, je napisano na vabilu, tako da ne bom zdaj ponavljala. Vas pa v imenu organizatorjev vabim, da izpolnite anketo, ki jo imate v teh mapicah, ki ste jo dobili. In na današnjem dnevu bomo seveda predstavili projekt, predstavili to, kar je bilo storjenega in mogoče obrnili naš pogled tudi v prihodnje in v možnosti prihodnega sodelovanja. Zdaj pa seveda kar vabim k prvi pozdravni besedi magistra Braneta Lotriča, predsednika upravnega odbora Podjetniško-trgovske zbornice. Izvolite, gospod Lotrič. Lep dan, dober dan vsem prisotnim damam in gospodom. Posebej pozdravljam v tej naši sredini gospoda Lorenca Munarja, Marijosa Čaralambovsa iz Cipra, Vesna Stojanović je odsotna, se je opravičila, in Petra Jančarja, oba našteta sta pa predsednika sindikatov, sindikata delavcev trgovine in sindikatov podjetništva in obrti. Torej, kot je bilo že uvodoma povedano, gledajte, od lanskega septembra že teče ta projekt Skupaj gradniki zdravja. Fino je, da pravzaprav država s svojimi razpisi, s svojimi projekti da možnost delodajalcem, da nekaj dodatnega naredimo tudi za zaposlene na področju našega podjetniškega udejstvovanja. V tem primeru gre v precejšnji meri za mala, pa delno morda tudi za srednja podjetja, predvsem pa za mala podjetja. Premalokrat imamo možnost izkoristiti kakšna javna državna sredstva, zlasti za izobraževanje, za zdravje, za konec koncev svoje zaposlene. Namreč brez zaposlenih, ki so zadovoljni, brez zaposlenih, ki so motivirani, brez zaposlenih, ki predstavljajo neko pozitivno noto vsakega podjetja, pa zaprav ne moramo funkcionirati. In morda bo ena taka istočna misel ob zaključku tega projekta lahko tudi ta primer, ko se pogovarjata dva vodilna v malem podjetju, pa reče prvi, poglej, koliko denarja mi vlagamo v zdravje, v zdravstvene preglede, v varstvo pri delu, v naše zaposlene. Zadovoljni so, motivirani, ampak najboljši nas na koncu zapustijo. A ima to smisel? Pa veste, kaj je odgovoril drugi? Kaj bi šele bilo, če ne bi nič vlagali v naše zaposlene in bi vsi ostali v podjetju? Ja? Torej, vložek v delovno silo se splača. In včeraj sem bil na enem kongresu, sicer je tekla beseda o poklicu voznik. A veste, da bodo Nemci v naslednjih 2-3 letih potrebovali 250 tisoč voznikov, Avstrijci 27 tisoč. V Sloveniji je trenutno povpraševanje po 3 tisoč voznikih, ki jih ni. Pripombe delodajalcev so bile, kako čim lažje omogočiti delovna dovoljenja za tujce, da bodo opravljali delo voznika v Sloveniji. Osebno menim, da je to za slovenski prostor z 90 tisoč brezposelnimi ta trenutek in nekaj čez sramota. Torej, omogočiti moramo našim zaposlenim, da bodo delali, omogočiti moramo ljudem, ki so na trgu dela, da se bodo udejstvovali, da bodo konec koncev nekaj prispevali k BDP-ju, ne pa da bodo odvisni od sociale okrog nas. Torej, na tej naši zadnji zaključni konferenci si bomo razdelili izkušnje, se pravi o tveganjih na delovnih mestih, kako bomo poskrbeli za preventivo na delovnih mestih in kako bomo zagotavljali načrt promocije zdravja na delovnem mestu. Po eni strani ta načrt potrebujemo zaradi zakonodaje in zaradi predpisov, se pravi potrebujemo papir, res je. Po drugi strani pa, tako kot sem že dejal, potrebujemo zadovoljne
in zdrave zaposlene. Nočemo bolniških, nočemo ljudi, ki se pritožujejo nad razmerami na delovnem mestu, ker taki sodelavci ne bodo dobri sodelavci. In skozi ta projekt, skupaj Gradniki zdravja, imamo možnost, da zagotovimo zadovoljstvo v svojem delovnem okolju, da zagotovimo tudi boljše podjetniško udejstvovanje in naš boljši položaj na trgu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Lotrič. Zdaj pa vabim k besedi magistrico Vido Kožar, direktorico Podjetniško-trgovske zbornice in vodjo tega projekta. Najprej k pozdravnim besedam, potem pa seveda tudi k predstavitvi glavnih dosežkov projekta in koristi za majhna in srednja podjetja. Hvala lepa. Kot vodja projekta bi najprej pozdravila tudi male trgovce, ki so se nam pridružili po njihovi seji, ker projekt je namenjen predvsem trem skupinam, torej malim trgovcem, mesarjem in pekom. In pa se obenem zahvalila partnerjema. Jaz mislim, da je bil konzorcij odlično, rekla, odlično smo ga peljali, tako da hvala lepa obema. Uvodoma bi povedala par stavkov o projektu. Začeli smo ga lansko leto v septembru s ciljem, da pripravimo orodja OIRA za trgovce, peke in mesarje in pa izdelamo informativno brošuro za izdelavo načrtov promocije zdravja. Vse to z namenom, da osveščamo mikro in mala podjetja, kakšen pomen ima promocija zdravja v njihovih podjetjih in pa kakšni so njihovi prihranki. To je bil glavni moto tega projekta. Izvedli smo 2 natečaja za najboljši načrt promocije zdravja, izdelali brošuro s smernicami za izdelavo načrta promocije zdravja in koncem tega projekta po današnji konferenci bo izšel tudi zbornik projekta predvidoma v začetku novembra. Tako da vsi udeleženci današnje konference ga boste sigurno prijeli. Danes pa imate v gradivih tudi vodnik po spletnem interaktivnem orodju, ki je že izdelan za mala in mikropodjetja, tako da imate to že v gradivih. Je pa tudi na spletni strani objavljen, tako da če rabite več izvodov, se ga da tudi stiskati. Imeli smo kot partnerji 3 spletne strani, torej vsak partner je objavljal, rekla, skupno vsebino, svoje vsebine svojim članom, tako da smo dosegali v bistvu zelo velik domet podjetij, mikro in malih podjetij v Sloveniji. Objavljali smo članke v internih glasilih, vsak v svojih glasilih in pa tudi v Glasu gospodarstva, tako da smo s tem ravno tako dosegli v bistvu cilj projekta. Po tej konferenci bomo pripravili tudi zaključno poročilo projekta, tako da s koncem oktobra se projekt zaključuje in vse predvidene aktivnosti. Kakšne so koristi tega projekta? To mislim, da najbolj zanima tudi vas, danes obiskovalci, predvsem za mikro in mala podjetja v Sloveniji. Jaz sem si dovolila v začetku pripraviti nekaj podatkov, glede na to, da imamo tudi tujce, da se vidi, kakšno je število družb in zaposlenih v Sloveniji. Lepo se vidi rast teh mikro in malih podjetij, 56 tisoč leta 2011 na 64 tisoč približno v letu 2015, medtem ko število zaposlenih vidimo, da rahlo pade leta 2013 in ponovno naraste v letu 2015. Zanimiva je naslednja prosojnica, kjer kaže na težave, torej kriza v Sloveniji in tudi sicer Evropa, svet, kaže na slabše podatke v tem delu gospodarstva, vendar se že leta 2015 dvignejo v bistvu ta neto čisti dobiček, tako da so podatki, rekla, kar precej boljši. Trgovina, najpomembnejša med panogami, v bistvu gre za panogo, ki ima največ prihodka med panogami, 34% in največ družb po številu, 23,5%, če gledamo slovensko gospodarstvo. Predstavila sem te podatke zato, ker se dotaknemo s tem projektom trgovine, sicer malih trgovcev, ampak predvsem za vas, da vidite, kako je ta trgovina pomembna za naše gospodarstvo. Kot sem omenila na začetku, izdali smo že lansko leto po problemski konferenci smernice za izdelavo načrta promocije zdravja.
v tiskani obliki in pa izdali smo jih v našem glasilu Veter plus partnerji v svojem glasilu, tako da so ti načrti prišli do naših članov. Kot sem omenila na začetku, osnovni namen projekta je osveščanje mikro in malih podjetij in sicer o tem, o finančnem učinku, torej kakšni so učinki promocije zdravja na delovnem mestu. Povedali smo, da so vložena sredstva v promocijo zdravja se povrnejo od 2,5 do 4,8 krat. Govorili smo o davčnem učinku, o tem, da zdravi zaposleni povečujejo dobiček, ker najslabše je, da so ljudje v bolniškem staležu in praktično vsak delodajalec, mikro, mali, nima zaposlenih, da bi lahko dosegal neke poslovne rezultate. Opozarjali smo na zakonodajo, sankcije so tudi do 40 000 evrov, o čemer govori Zakon o varnosti in zdravju pri delu iz leta 2011. In pa širše gledano, v Evropski uniji vsake 3,5 minute nekdo umre zaradi nezgode na delovnem mestu. Na to je potrebno opozarjati in se tega tudi zavedati. Kot sem omenila, 2 priznanji smo razdelili v okviru projekta, eno na 3. konferenci malih in srednjih podjetij strani delodajalcev, to je bilo podelitev priznanja Pomladni veter podjetju Johnson & Johnson. Predstavnica danes sedi med nami in bo tudi ob koncu predstavila ta načrt. Moram reči, da je zelo zanimiv načrt promocije zdravja, gre za multinacionalko, ki vlaga ogromno sredstev v to, tako da če vam čas dopušča, ostanite do konca. In pa potem v oktobru, Žužkovi dnevi, to je strani delojemalcev, je bilo podeljeno priznanje podjetju Lotrič Meroslovje. Gre za najboljše sodelovanje z delavci pri uresničevanju načrta promocije zdravja na delovnem mestu. Skratka, ne samo delodajalci, tudi zaposleni so pomembni pri promociji zdravja na delovnem mestu v tem malem oziroma mikropodjetju. Izdali smo, kot sem rekla, vodnik v tiskani obliki za trgovca, mesarja in peka. Nekaj splošnih, bom rekla, tudi zadev na začetku tega vodnika, tako da imate gradiva v mapah in si pogledajte potem doma. Najbolj zanimivo vprašanje, kakšni so prihranki za ta mikro in mala podjetja v Sloveniji. Kot sem omenila, izdelali smo 3 interaktivna spletna orodja, ki jih bo predstavila gospa Nataša Kramer potem v nadaljevanju. Podatki o tem, koliko imamo trgovcev, mesarjev in pekov, predvsem mikro in malih podjetij, znaša okrog 15 500 podjetij s podatki AIPES-a. In če ocenjujemo, da je cirka 100 evrov strošek, ki ga takšno podjetje plača podjetju za oceno varnosti in tveganja pri delu. Po naših podatkih so te stroški tudi večji, vendar je treba tukaj upoštevati še stroške izobraževanja, torej pa te stroke vseeno ne moramo, bom rekla, vseeno je moramo vključiti v te programe. So potencialni prihranki v teh podjetjih v Sloveniji 1,5 milijona evra. Če bi podjetja ta orodja uporabljala, seveda pa tukaj niso upoštevani start-upi, za katere pa po mojem mnenju so ta orodja najbolj pomembna, ker so podjetja, ki komaj vstopajo v prostor in je za njih vsak strošek, ki ga prihranijo, sila pomemben. In še zaključni moto današnje konference. Cilj bo dosežen, ko bo skrb za varnost in zdravje pri delu postala prioriteta vsakega posameznika. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, gospa Kožar. In zdaj gremo kar in medias res, kot se pravi. Namreč gospa Nataša Kramor iz Zavoda Varen sem bo predstavila orodje OIRA za prodajalce, peke in mesarje. Večina od vas je že bila na kakšnem od mojih predavanj v zvezi z OIRA, tako da zdaj ne bom več tako splošno predstavljala orodja, ampak sem rekla, da bomo nekako naredili en rezime in potem pravzaprav dali napotke, kako začeti ocenjevati tveganja z orodjem OIRA. Pa za tiste, ki mogoče res, če je še kdo med vami, ki še ni zaslišal za orodje OIRA, naj povem, da je to spletno orodje za ocenjevanje tveganja, namenjeno predvsem mikro in malim podjetjem.
ki nekako uporabnika vodi od identifikacije nevarnosti in ocenjevanja tveganj na delovnem mestu, potem tudi ponudi nabor preventivnih ukrepov in tudi omogoča stalno spremljanje ocenjevanja tveganja na delovnem mestu in tudi poročanja, tako za same delodajalce, kot tudi za nadzorne organe, inšpektorat in podobno. Orodje OIRA je razvila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. Skrbnik orodja v Sloveniji je Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve. Vsa orodja, ki pred objavo, ko so izdelana, pregledajo na Ministrstvu za delo. Tu je vključen tudi organ v sestavi Ministrstva, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, tako da inšpektori, ki pridejo na teren, so s orodjem seznanjeni. Če srečajo OIRO, vejo, s čim imajo opraviti, tako da orodja so potrjena in so nekje veljavna tudi strani uradnih organov. Tehnično gledano je orodje OIRA prijazno orodje uporabniku. Verzija 2.0, ki je išla letos, je upoštevala vse predhodne popravke in pač posledice validacij, ki smo jih upravili z orodjem, tako da je zdaj res to orodje več kot uporabno in tudi omogoča, da dostopamo do njega preko telefonov, se pravi preko app aplikacije, tako da je še bolj prijazno tudi mlajšim uporabnikom. Kot sem že omenila, je orodje brezplačno. Izdelano je za posamezne dejavnosti. Prvi načrti so nekako bili tako, da bi izdelali neko generično orodje in da bi vsak posameznik potem poiskal tista tveganja, ki so atraktivna za njegovo panogo. Potem pa se je izkazalo, da pravzaprav, če hočemo res stopiti na sprot delodajalcem, da moramo narediti za posamezne dejavnosti in tega se tudi držimo tako na nivoju Evropske skupnosti, kot tudi v Sloveniji. Naj še omenim, da je to odličen pripomoček, ki vzpodbuja sodelovanje delavcev in delodajalcev, saj v bistvu vsak z geslom in pa veljavnim spletnim naslovom se lahko prijavi v to orodje. Ne rabi biti delodajalec, lahko je tudi delavec, gre preko orodja in vidi, kje so pravzaprav njegova tveganja na delovnem mestu in na to lahko tudi opozori delodajalca in skupaj rešita nek problem. Kot sem rekla, danes predstavljamo peka prodajalca in mesarja. Pri prodajalcih smo se omejili na prodajalce, nekje smo jih definirali za pultom, se pravi, da to niso prodajalci, trgovski potniki ali kakšni zastopniki ali kaj podobnega, tako da govorimo o prodajalcu v trgovini, mogoče je lahko tudi, bom rekla, na zunanji stojnici, ampak gre za nekje statičnega prodajalca, ne nekoga, ki je udeležen v prometu in tako naprej. Zdaj, jaz bi vam rada zelo na hitro predstavila to orodje, da pravzaprav, ko se boste lotili, boste sploh imeli občutek, kako pravzaprav se lotiti. Nekateri moduli v orodju so enaki za vse dejavnosti, enotni za vse poklice. Se pravi, poglavje, kot so zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ki vključujejo medicino dela, strokovne delavce, potem občutljive skupine, recimo varnost mladih delavcev. In ti standardni moduli so v vseh orodjih enaki. Tudi za zagotavljanje varnosti strani urejenosti objekta, tipična tveganja v delovnem okolju, potem delovna oprema, ali imate izjave o skladnosti za delovno opremo, ali delovna oprema izpolnjuje zahteve standardov. To je za vsa orodja enako. Potem tudi nevarne snovi, imamo več pravilnikov, ki določajo rokovanje z nevarnimi snovmi, ki je v bistvu enako za vse dejavnosti. Prav tako uporaba osebno varovalne opreme in pa varnostnih znakov. Potem je neko poglavje, ki ga imajo tudi vsa orodja, ki zajema zdravje pri delu, kaj pa to sodi delovni čas, psihosocialna tveganja, zloraba drog in alkohola in pa prva pomoč. In posebno poglavje je še požarna varnost, ki je tudi vključena vsa orodja. Poleg teh standardnih modulov pa imajo orodja za posamezne dejavnosti tudi sklope specifičnih tveganj, ki so značilni za posamezna orodja. Zdaj, da bomo danes predolgi, sem jaz naredila
predstavljati, kako je to samo na orodju za prodajalca. Enako je tudi pri peku in mesarju, ampak bomo šli danes skozi za prodajalca. Se pravi, preden smo se lotili izdelave tega okolja, smo mogli pravzaprav definirati vse aktivnosti prodajalca, kaj pravzaprav dela, v kakšnem okolju dela, se pravi v zaprtem prostoru, lahko na stojnicah, kako dela, ergonomija dela, se pravi pretežno stoje, med hojo, se pripogiba, potem njegove obremenitve. Vemo, da so prodajalci zelo obremenjeni lahko, seveda, če so na takih mestih, kjer tudi manipulirajo z blagom, se pravi, so obremenjeni z prenašanjem bremen, z potiskanjem, vlečenjem vozičkov in podobno. Prodajalci, vemo, so tudi v stiku s strankami, stranke so lahko problematične, lahko to upoštevamo pri ocenjevanju psihosocialnih tveganj. Dela v skupini z drugimi prodajalci, tudi tukaj lahko prihaja do kakšnih trenj in tveganj. To vse vključujemo v orodju OIRA. Okoli delovnega časa je spet poglavje zase, lahko je enoizmensko, dvoizmensko, nekje delajo zdaj tudi po noči, delajo 7 dni v tednu, pa potem imajo svoje te cikle delovne. To boste vi, predstavniki trgovine, najbolj vedeli, kako pa kaj. Delodajalec je lahko izpostavljen tudi tveganju pri delu na višini, pri zlaganju na police, lahko je izpostavljen tveganju z nevarnimi snovmi, veliko prodajalcev morajo tudi upravljati dela čistilca trgovine, lahko celo tudi prodajajo nevarne snovi, zato je posebno poglavje namenjeno tudi temu. In pa jasno, kot vsi ostali, mora tudi prodajalci upoštevati navodila o varnem delu in pa uporabljati zaščitna sredstva, ki so predpisana pri določenih opravilih. Zdaj, tlele so neke izseki iz orodij, da lahko tudi fizično pravzaprav vidite, kako orodje izgleda. In pa par slajdov je predstavljenih teh specifičnih dejavnosti, ki niso v vseh orodjih, ki so posebni zdaj za tega našega prodajalca za pultom. Eno izmed takih je delo izven trgovine. To je lahko kiosk, potujoča prodajalna, nek tovornjak, lahko je na stojnici pred trgovino ali pa na tržnici. Tako poglavje je pravzaprav dano na razpolago uporabniku, da se odloči, ali to zanj pride v poštev ali ne. To se pravi, že pri samem modulu delov izven trgovine nam se postavi vprašanje, lahko vidite spodaj, ali se prodaja občasno ali redno vrši izven trgovine. Če se prodaja ne vrši, mi takrat izberemo ne in ta modul za nas več ni aktualen, se nam več ne ponavlja. Če bi dal da, potem bi se nam pojavila ta tveganja, na katere pač odgovarjamo, če imamo delo izven trgovine. Ena taka zadeva so tudi biološki dejavniki tveganja za delavce, prodajalce. Vemo, da je stik z artikli, se pravi, s proizvodi, se upravičujem, meso, zelenjava in take zadeve, kjer lahko pride do teh okužb raznih, poleg tega imajo tudi pri stiku z ljudmi možnost okužb, tako da te biološke dejavnike tveganja smo tudi upoštevali pri prodajalcu. Eno posebno tveganje aktualno je tudi nasilje tretjih oseb, se pravi zunanjih oseb. To je aktualno za vse prodajalce, imamo pač določene postopke moramo uvesti, kako svojim zaposlenim zmanjšamo možnost tveganja za nasilje pred temi zunanjimi osebi. Se pravi, da lahko delavci take pojave sporočajo nadrejenim, da se z njimi o tem pogovarjamo, da jih usposobimo, kako delovati v takih primerih, da do strank ne odgovarjajo z nasiljem, ampak pač po nekih prilagojenih vedenjskih vzorcih, ki se jih naučijo in tako. In pa tudi lahko, da imajo dostop za klic v sili, če je stranka nasilna, da ne govorim, da je možnost tudi ropa, vse to je pravzaprav tle upoštevano.
Pri vseh orodjih imamo tudi upoštevanje zakonodaje in drugih virov. Moramo povedati, da slovenska orodja so pravzaprav, vsa tveganja so v direktni povezavi z določenim zakonom krovnim ali pa določenim podzakonskim aktom in za vsako tveganje imamo tudi navedbo, v katerem členu določenega pravilnika ali pa kateri člen ali pa pravilnika oziroma zakona določa, da moramo imeti to zadevo urejeno. Kot vidite, lahko v spodnjem kotu imamo zavihek zakonodajo in drugi viri. Tam vedno pišemo, v katerem zakonskem ali podzakonskem aktu je to določeno in tudi direktni člen. Tako da, če mi kliknemo na ta določeni pravilnik, se nam v novem oknu ta pravilnik odpre in pogledamo navedeni člen in si lahko tudi tam razložimo, zakaj pravzaprav moramo to tveganje oceniti. Poleg tega imamo tudi te, bom rekla, drugi viri, tukaj so pa razne publikacije, spletne, kjer imamo opis, pravzaprav, kako rešimo to tveganje, kako ga ustrezno odpravimo ali pa zmanjšamo. Tukaj so dodatni napotki, vidite, konkretno imamo tukaj ročno premeščanje bremen in od spodaj publikacije naredite si breme lažje, prod z bolečinami v hrbtu, razbremenite se bremen. To so vse neke brošurce ali pa neki plakati, kjer dobimo ta konkretna navodila, kako zadevo odpravimo ali pa zmanjšamo na nek sprejemljiv nivo. To sem šla zdaj zelo na hitro skozi prodajalca, zato da vidite približno, kam, bom rekla, pes taco moli, v kateri smeri delujemo. Za peka in mesarja je zelo podobno. Naj povem, da v letošnjem letu bomo imeli 11 novih orodij, aktivnih je že, do zdaj aktivnih je 11, do konca leta pa jih bo 17. Nekih je bilo že prej, letos bomo jih dodali teh 11, med temi so trgovec, pek in mesar, ki so že objavljena, tako da vsa ta aktivna orodja lahko vi že uporabljate. Orodja, ki so v izdelavi, ki bojo pa do 10. novembra vsa objavljena, so pa še, kot vidite, elektroinštalater, krovec, kovinar, parketar, vulkanizer in kuhar. Tako da, če imate kakšne branžne kolege ali pa tudi kakšne, bom rekla, znance, jim lahko tudi predstavite tudi za te dejavnosti, da bo to v kratkem izdelano. Mi se bomo trudili priti preko raznih promocijskih aktivnosti tudi do teh dejavnosti, do teh delodajalcev, da bomo probali v prihodnjih projektih ali pa tudi po kakšnih drugih poteh, po kakšnih šolskih variantah preko šol prideti do teh poklicev, da bojo predvsem mladi, vstopajoči na trg dela, imeli že to vedenje, da lahko to izdelajo sami kot bodoči delodajalci. Tukaj so uporabne spletne strani. Orodja OAR v Sloveniji so tako na portalu Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve, kot tudi na Evropskem portalu, kjer lahko si ogledate tudi orodja drugih držav. Se pravi, naša orodja so v slovenščini, vsaka država ima pač v svojem jeziku, to je tudi namen tega, da se razvija v posameznih državah, kljub neki skupni osnovi, skupni bazi znanja in podatkov, ki jih dobimo iz te OIRA community, se reče pravzaprav skupnosti OIRA, kjer so vsi ti evropski partnerji udeleženi in kjer si izmenjujemo znanja in pa določene informacije. Tudi skupaj gradniki zdravja, to je bolj konkretno za vaše branže, in pa zadnji link je pravzaprav na ta vodnik po spletnem orodju. S tem vodnikom ta vodnik sem vam pravzaprav želela malo bolj pokazati, ne vem, bo zdaj delala ta povezava. Vi imate to v vaših materialih, imate pa tudi verzijo spletno, tako da lahko tudi to. In kaj pravzaprav imate v tem vodniku? Na začetku nekaj podatkov, kaj pravzaprav OIRA je, to bomo malo preskočili, samo da vam jaz pokažem, kako pravzaprav vi lahko s pomočjo tega vodnika, tudi mogoče tisti, ki ni tako spreten pri teh tehnologijah, vas vodi ta vodnik od koraka do koraka, kako pri ocenjevanju tveganja. Se pravi, registracija, vedno imate zraven tudi print screena, print ekrana,
v določeni fazi, vedno vam piše, kako se naredi. Moram reči, da ta vodnik je šlo več strokovnjakov večkrat skozi, tako da smo se popravljali en drugega in mislim, da je tole res zdajle kakor se reče, state of the art naših orodij, se pravi zadnje stanje in da vam je pač to pripomoček, ki se ne morete več zgovarjati, bom rekla prav po domače, da to pa vi ne morete, ne. Če si tole pogledate, morate, to je vodnik za telebane za euro, tako. To se pravi na tej spletni strani, vkolikor ne boste imeli dosti tiskanih verzij. Pa še za zaključek sem vam hotela nekaj povedati, se to sem tudi že večkrat povedala, delodajalci dostikrat mi rečejo, ko smo imeli tele predstavitve okoli po Sloveniji, a zdaj bom pa še to delal, že tako moram to, pa to, pa to, pa to, zdaj bom pa še se z ocenjevanjem tveganja ukvarjal, jaz nimam pojma, kaj pravzaprav to je, to mora delati stroka in tako naprej. Lejte, jaz se to vse strinjam, da stroka ima pomemben del tudi pri ocenjevanju tveganja, tudi pri usposabljanju zaposlenih in tako naprej, ampak statistika iz leta 2014 pa le ugotavlja, da je Slovenija pravzaprav na zadnjem mestu v Evropi glede na samostojno izdelano oceno tveganja v podjetjih. Samo 7% vseh poslovnih enot je se pri nas poslužilo tega orodja, pravzaprav ne samo orodja, lahko tudi česa kakšnega drugega sistema, ne govorim da zdaj, da je 7% že uporabljalo orodje ORA, mi bile te številke že kar veseli. Pri sosednjih državah je ta odstotek višji, 12% Hrvaška, 19% Madžarska, ko pa gremo mi severno in zahodno, so pa te procenti zelo veliki, situacija je bistveno drugačna, delodajalci vedo, da poznavanje razmer varnosti in zdravja na delovnem mestu dviguje pravzaprav uspešnost podjetja in jim ni težko, da sami to delajo, ker vidijo pri tem ne samo takojšen prihranek, ker ne naročajo te storitve strani zunanjega, ampak tudi dolgoročno. Ker veste, jaz sem čisto ena taka osebna izkušnja, jaz sem dosti presojala sisteme varnosti in zdravja pri delu po Sloveniji in takrat smo tudi z delodajalcem šli po fabriki, to so bili sicer večji sistemi in mi kot strokovnjaki smo najdel pa pravzaprav take stvari, kot je, to bo tudi inšpektori vedeli, prilagojeno orodje, ne, recimo upeta, kakšna brusilka na kakšen čuden način, odstranjevanje varoval in ko je delodajalec prišel, in ko smo ga mi pravzaprav seznanili, kaj se na tem delovnem mestu dogaja, ne, tako, ja, jaz to nisem vedel, ne, seveda, da ni vedel, se nikoli ni bil tam, ne, tako da ta orodje OIRA pravzaprav lahko poduči delodajalca, da pride do preprečitve večjih nezgod in pa sploh, da uredi zadevo, ker je on prvi, ki je zainteresiran, da ima urejeno zadevo, ne. To se pravi, če upoštevamo dejstvo, da je v Sloveniji velika večina, 97%, kakor sem bila poučena, mikro in malih podjetij, potem je tle dejansko OIRA izvrstna priložnost za premike v smeru bolj intenzivnega vključevanja lastnih človeških virov v procese obvladovanja varnosti in zdravja pri delu. Tole je še en prikaz mobilne aplikacije, tako da lahko probate tudi z vašimi telefoni. To je pa z moje strani tokrat vse. Gospa Kramer, mogoče še, ker ste ravno tukaj, no, delno ste že odgovorili, ampak vse na vprašanje zdaj v tem enem letu, ne tisto prej, kar ste včasih počeli, ali vas je kaj še posebej presenetilo zdaj v tem letu, ko ste mogoče pripravljali ta orodja, ko ste se bolj seznanili s tovrstnimi poklici in z varnostjo pri delu? Mislim, presenetilo niti ne, no, ker na tem področju sem aktivna že slabih 20 let, tako da mi je veliko stvari kar precej jasnih. Bi pa rekla, da se vedno znova presenetim, kako se delodajalci suvereni pri tem, da imajo zadeve urejene in so mogoče že kar malo tako odbijajoči, ko sem predstavljala to konkretno, recimo en mi je zagotavljal, da on ima to vse urejen, lepo mi je prinesel fascikel za pokazati, kako ima oceno tveganja narejeno, sem rekla, res imate v redu narejeno in sem tudi najdla lepo strani za ukrepi in sem rekla, tlele pa rabite vi kaj podpisati, da ste tele ukrepe dejansko realizirali pa tako naprej, ne.
kakšni ukrepi. Kakšni ukrepi. Sploh ni vedel, da ima kakšne ukrepe za izvest. Iz leta 2012 je bila ocena tveganja narejena, ukrepi, ki so bili tam določeni, on ni bil seznanjen, on je imel ta fascikel pač pospravljen, zadevo odkljukano in to me vedno znova preseneti. On je fascikel naročil, plačal in ga ni niti pogledal. Kako so pravzaprav suvereni pri tem, da imajo vse urejeno, čim dobijo nek papir, vemo pa, da je... To je prednost tega, da se vsak sam poglobi v te postopke. Tako, in da tudi ocenjevanje tveganja ni neka enkratna zadeva. Zdaj, dostikrat dobim tudi vprašanje v zvezi z revizijo oceno tveganja, ker določeni tudi plačujejo pavšal in vsako leto za to revizijo. Revizija tveganja je potrebna samo ob spremembah, kakršnih koli. Če spremembe ni, ne potrebujete revizijo ocene tveganja. Je pa pomembno, da tiste ukrepe, ki so bili že na začetku določeni, dejansko realizirate. Tako da bom rekla, kakšnih takih res presenečen pa... Še eno kratko vprašanje, ker ste res v tej stvari zelo podučena, ker seveda zdaj ta projekt se zaključuje, ampak vendarle je danes tudi priložnost, da povemo, kako naprej. Če bi še kaj, zdaj ljudje se poznajo, imajo stike, če bi karkoli lahko še naprej naredili, kam zdaj z vsem tem? Je zdaj tako razvitih imamo 17 orodje za 17 različnih dejavnosti. To je že neka baza orodij, ki omogoča neke večje promocijske aktivnosti, ker v lanskem letu, ko smo imeli 6 orodij končanih, je bilo to praktično brez veze, ker kaj češ ti na širši, bom rekla, predstavljati, če imaš 6 orodij. Zdaj imamo 17 orodij, tako da mi zdaj predvsem v smeri promocije teh orodij, to nas zelo zanima. Jasno pa je, da teh orodij ni nikoli dovolj, tako da si želimo razvijati tudi še nove. Nekaj smo se pogovarjali zdaj s predstavniki ministrstva, mogoče bomo dobili neka sredstva za razvoj orodij za učitelje in pa vzgojitelje v vrtcih. Tudi s predstavniki gospodarske zbornice smo se pogovarjali, da nam manjka orodje skladiščnika, tudi orodje za menedžerje. Vedno bolj vidim, da delo v pisarnah pravzaprav ni samo delo v pisarnah tisti, ker imajo menedžerje. Menedžerji so vedno bolj izpostavljeni tveganjem številčnim, tako da vidim tle tudi orodje za menedžerje. In za novinarje. Tudi za novinarje, seveda, tlele dejavnosti je veliko. Če bomo dobili sredstva, jaz upam, da bomo še. Lahko se tudi pohvalim, verjetno bo gospod Molnar povedal, da je agencija OŠA zadovoljna z delom v Sloveniji. Mogoče bomo celo dobili neka sredstva tudi strani Evropske agencije za promocijo glede na naše aktivno delo na področju OIRA, tako da želimo si še delati. Dobro, hvala gospa Kramer. Zdaj ste že napovedali naslednjega gosta, to pa je gospod Lorenzo Munar. Prihaja iz Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, s kratico OŠA je bolj znana. Gospod prihaja iz Bilbao v Španiji in bo govoril v angleškem jeziku. Okay, good morning. First of all, let me thank you on behalf of the agency for giving the opportunity to be here today. It's always a pleasure to participate in the final conference of the project, and we can see the real outcomes of the project. So I think I'm going to start from where you finished, because now we have 3 new OIRA tools developed in the framework of this contract. So the issue now, the big challenge is the promotion. So to reach the companies, which is always challenging. So I will start by introducing a little bit the context in which OIRA was developed, why it was developed. As I think Natasha mentioned at the beginning, and these are some figures from SNA, a study, a research a survey carried out by OSHA. And then you can see here the companies. This is a survey. You can see Slovenia here, so you can see that many companies, the majority of companies declare that they are doing the risk assessment, which is positive. But you see, this is, I think it was Natasha mentioned, the 7% of companies who are doing the risk assessment in-house. So here, the way we promote OIRA is like a little bit do-it-yourself. So it's a way to empower small companies to become more aware of the risk and to manage health and safety. We know there are some limitations. Sometimes they cannot deal with all the risk. So for that, we invite to contact the experts to complete the risk assessment. But at least the idea is that they start with the risk assessment themselves.
So why the OIRA project was launched? Because even despite the efforts and over the years, we can see that more and more companies are assessing the risk, but we still see, especially among the small one, micro is less than 10, small is less than 50 workers, are not doing the risk assessment. And sometimes in the framework of the inspection campaign, when we see the risk assessment carried out, we see that in terms of quality, they need to be improved. Why do I mean by quality? For instance, in some sectors, they are not properly dealing with dangerous substances. For instance, in the car repair garage holders, they manage dangerous substances. And you can see some risk assessment in which dangerous substances are not even mentioned, or psychosocial risk issues, or organizational issues. So with OIRA also what we try is that small companies carry out risk assessment in a more systematic way, trying to cover the maximum of risks. So why also the OIRA? Because we see also that we are using more and more computers connected to internet, mobile devices. So now OIRA is what we call a new generation of tools, IT-based tools. And OIRA is not the only one. OIRA is based on a Dutch tool called RIE. But in other countries, in Ireland, in Spain, and in the UK, they have developed similar tools. And the objective is always the same. Put at the disposal of small companies simple tools to facilitate risk assessment. At the same time, we do not present OIRA as the solution. Because we know this is just the first attempt to support within the limits of the agency, but also the chambers of commerce, the social partners. It's an attempt to help micro and small companies to do the risk assessment. And this is also one of the messages I would like to send. OIRA as a standalone tool works, but if we want to have a real impact on the field, it's much better if when we introduce this tool in a framework, a kind of a scheme or big project in which, apart from the tool itself, we propose training, kind of coaching, information. Then when you see that OIRA is part of the bigger package, you can see the impact is much bigger. Okay, coming back to, because the idea is to talk about promotion. When we ask companies, and you can see here in blue for EU and in more orange for Slovenia, what are the major reasons for addressing health and safety? You can see that basically the trends are more or less the same, but you can see that in Slovenia, for instance, fulfilling the legal obligation is a driver, let's say, but also maintaining the organization reputation, avoiding fines. So this is also the elements that we have to take into account when we try to promote the tools and when we have to send messages especially to the employers, so they start using OIRA. When we ask them, and you can see here some difference at EU level and in Slovenia, that's the interest of this slide. When you ask them about the major difficulties in addressing health and safety, you can see that at least in Slovenia, the complexity of legal obligation is not the main issue. I would say the main issue is the lack of money, the lack of time or staff. So, okay, we can also try to promote OIRA as a way, to help them. It's a ready-made tool targeted to a specific sector. They are not generic tools, are tools specific for each single sector. So we could overcome some of the challenges addressed by the companies. And this is quite something very important to take into account, because when we ask, and this is at EU level, why companies are not carry out the risk assessment, you can see here, especially among the micro and small companies, you can see them, is that the major reason is because the hazard and risk are already known and because there are no major problems. So this is the real challenge. Basically, they are a problem of awareness. Companies, they are not aware themselves about the risk. They have the impression they don't know everything, but we have the impression that is not the case. So even if we propose a very nice tool tailored to the sectors, we have to overcome this kind of attitude. Perhaps we don't need it. So this is something we have to take into account when we promote the tools. We have to overcome this kind of attitude or impression from the companies.
Okay, that was a kind of introduction to set the context. So now that we have our tools, the challenge is simply to reach the companies, to make them aware that the tool exists. And this is already quite challenging. That's why we need, we are happy here that we have the social partners from the sectors also, because they are the ones who have to inform the members or the workers about the existence of this tool. So the promotion side of the OIRA, the project, is critical. And we are fully aware that this is the critical thing, the critical part of the project. So that's why with the OIRA community, which is made of all the institutions who are developing OIRA tools, we improve knowledge about how to reach micro small companies. We are trying to increase the range of means, channels, to try to reach the companies. And that's why we are always inviting our partners to integrate OIRA in a more global strategy, as I was mentioning already, with training, information, initiatives. So that's why we develop a OIRA promotional strategy. This is a kind of framework strategy. You can have access to it from our website. So even if the tools are good quality, they are useless if we don't reach our target audience. This is crucial. And once we have reached them, the other big challenge is to convince them to use it. That's why the message is important. As I mentioned, sometimes we can tell them, you have to do it because it's a legal obligation. But sometimes this is not something is enough to make them use the tool. So we will have to try to use other arguments. Absenteeism is one of them. How to replace absence, to become aware of the impact of accident, illness, about the productivity also. So we have to try to find these good messages to invite them, to encourage them, to push them to use the tools. But this is quite challenging also. And this is also the added value, let's say, of these kind of tools, that we have statistics. So we can monitor if people are using, accessing our tools or not. This is not like the traditional guides we used in the past. You distribute them, but you never knew if they were really open or not. Here, we know that. And we know, based on the experience also in other countries, how difficult it is to reach and make the end user use our tools. So now, for the promotion, what are we doing at EOSHA, at our level? What we try to promote is OIRA in general to the other countries, among the labor inspectorates, the ministries, the national office institutes. And then, let's say, this is more at national level, at your level, is what we try to encourage you is to promote the tools at TUT level, but by sector level. And that's also what we are trying now to do at the project level, is to empower our partners in terms of promotion, give them more instruments, more means to be able to reach the end users. So now what I'm going to tell you what we are doing at agency level. So we promote the OIRA software among EU sectoral partners, because we work also at EU level. So for instance, Natasha mentioned the interest in developing tools for the schools. We are going to develop these tools at EU level with the EU sectoral partners. So in a few years, let's say, or next year, you will have this EU tool in English for the educational sector. So then it will be much easier for you to adapt it to the Slovenian context. So we create interest about OIRA. We are carrying out also at the agency a project about micro small companies. So the idea is to know more about the micro small companies. Because what happened with the micro small companies, this is what we put the acronym, or SMEs, is that when we talk about them, we talk them as if they were uniform, but they are completely different. By sector, they are completely different, even the personality of the owner. So we need to approach by sector these micro small companies, because they are very, very different. So we need to set up strategic promotion and strategies by sector. So we try to generate media coverage about the OIRA and also to create knowledge. So what we do is presentations in different fora. We organize seminars at EU level and national level. We have the website. Right now, it's not very
very good, but we are going to launch the new one beginning of next year, in January. So we will have a very good website in which basically what we are going to share is the information, all this material you have produced in the framework of this project. It will be displayed there. So the OIRA partners, people from other countries, can see what you did, and then they can use it as a basis for their own presentations. So this is, for instance, material we will produce at EU level or national level that you can easily use and adapt to your sectors, to your country. Because this is the philosophy behind the OIRA community. The content of the tool is shared with the other countries. What we produce in terms of promotion can be also shared by other countries. This is the idea of the community. We share the information, the knowledge. These are examples of things where we produce in other countries that you can use also as a basis. Then we have the other challenge is to encourage and guide the OIRA partners in the process of setting up OIRA promotion policies and strategies at sector level. From the agency, as we mentioned already, we are working on what we call the OIRA promotion toolkit. By the end of the year, we will have an OIRA promotion toolkit with different elements to help the partners at national level to promote the tools. Of course, they will need to be adapted. So we will have videos, we'll have case studies. For instance, we have one I mentioned because I knew our colleagues from Cyprus will be here about a case study about the implementation of OIRA in Cyprus. We are going to produce now one for France. So that gives us some ideas, some inspiration. We are developing also some infographics that you will be able to adapt. PowerPoint presentations that you can easily adapt, OIRA guides, OIRA frequently asked questions that will be translated into languages, banners, interactive for the classical ones, bookmarks. All this information is on our website and in the new website. We have also, and this is quite important, developed a guide about how to promote tools at sector level, these tools you produce. So we invite you to have a look at this. So, because it's critical, as I mentioned, for the project that tools are used in the field, because we develop statistics, so we know if tools are used or not. And we develop this project in total transparency, so we are accountant for what we do. So we invite our partners to think about their promotion activities, develop a guide, involve the intermediaries, the organization, the people who are in contact with the sectors, so they become the kind of ambassadors and they promote their tool for us. Sometimes the social partners is not enough. We have to go beyond the social partner from the sector and look for other intermediaries. Sometimes also OIRA is an innovative product for most of our OIRA partners. So it takes some time, it's in the implementation strategy. We want to be successful, so first we need to adopt, we need to implement, and there's also some monitoring. So it takes time before an organization clearly embed this new tool in their organization, and they continue to promote the tools over the years. We are aware some of our partners in some countries, we are talking mainly about labor inspectorates and ministries, they are not used to promote tools. And they don't have the people inside their organization, PR, promotional experts, or even graphic designers to help them to develop infographics. We are fully aware of that. So also we try to develop this OIRA toolkit. It's a way also to empower our partners to be able to produce this kind of promotional material and give us a chance to reach the end users. And now just to sum up, so basically we encourage you set up these promotional strategies for each single sector, because one sector is not the other. What could work in a sector perhaps is not good practice or is not going to work in another sector because they are completely different. So that's why I think it's positive you conduct an inside research at the beginning of the project, so you know the problems of the micro small companies in Slovenia. So you know also about the partners you need to reach the target audience, about the messages I already mentioned to mobilize the people in the sector. Sometimes also we encourage to plan a campaign
and not just individual and isolated actions. Of course, it's good to carry out this action, but it's much better when it's included in a kind of a strategy, and sometimes you set your own target of objectives. Sometimes, and this is something we propose, we invite to you to do, is to try to use also new communication channels like Twitter, Facebook, and LinkedIn. It doesn't mean that sometimes it makes sense, because in some sectors they don't use these channels. We mention this because they are quite cheap, because basically you use existing structures, so you don't have to invest too much, to create message in Twitter and Facebook and things like that. Sometimes it works, sometimes it doesn't work, but this is something we invite you to consider. Using influencers and large multipliers, intermediaries. For OIRA also, this project was also an opportunity to work with a new partner in Slovenia, the Chambers of Commerce, for instance. So we are building new partnerships. And you were talking about the future. And we hope we will be able to work in the future with you. So we have to discuss how, but this is what we try to do, to build on partnerships. And disseminating the tools through personal contact. This is something crucial, but it's quite expensive, and it takes time, because we cannot reach all the micro, small companies. But the personal contact is crucial. So use the seminars and some events to try to reach and to convince the companies. What we try to do also, and this is going to be the purpose of the new website, to share experience and knowledge also about how to promote OIRA. And here, just to finish, I mentioned that we can monitor the use of OIRA. So we can tell you that a few days ago, the number of user accounts created in OIRA, this is at EU level for all the partners, was around 35,000 accounts. Every month we have an average of 1,000 new accounts created, and we have already 48,000 risk assessment carryouts with OIRA. So we can monitor the implementation of OIRA, and also we can assess the impact of our promotional activities, because you can see this is an example for our colleagues from France. Okay, we develop statistics, so we can see sometimes some peaks about new people who came to our tools, and this is related to a press release of OSH and OSH Media. So you can see with this specific action, you manage to bring some people. So it's also a way to know better what works, what doesn't work. Sometimes, you expected with this information to employers that you were able to reach much more people, and it was not the case. But, you can develop knowledge and use the statistics to know more about what's working, what is not working. So, for instance, this is for another tools also in France. They managed to have a peak here of new members, or people connecting to the tool. That was a mailing letter. The traditional letter that you send to the people from one specific sector, because perhaps the labor inspector or the ministry know how many companies, how many hairdresser salons there is in Slovenia. So basically they send a letter to all the hairdressing salons in France, so they knew about the tool, so people spend some time and they connected. And this is a traditional mean. This is not new social media. So just to tell you that the traditional promotion measures, of course, this is the price. You have to pay for the stamp for I don't know how many. So it's a cost. But you can see here it pays. Perhaps in other sector, no, but here you have the DACO. So that's also, you can see what works, it doesn't work. So the idea is also to use OIRA as a source of knowledge for promoting the tools. Okay, I think that was all from my side. I just wanted to say again, just send them a message that now you develop OIRA tools. The agency also here to support you in the promotion of these tools, because if you manage to bring much more end users, we will have also, the statistics I show you for the whole community going up. So that's also our partnership. We are interested in having an increase of end users. So from this point of view, we are partners, and we are happy also to help you. Okay. So, Mr. Munar, a question. Since one of the main marketing strategies is to frighten the people, do you maybe have the statistics? And our next presentation is just going to talk about the lawsuits and the penalties that companies pay. Maybe this would be a good strategy. Do you maybe have the statistics of these lawsuits when something happens? How many
Do the companies I'm pay? afraid I don't have these statistics, but I only have some feedback from some countries. What I can tell you is I have the impression that many companies do their own risk assessment, and they assess, the chances to be controlled or inspected by the labor inspectorate. And this is something we know. The number of companies being controlled by the labor inspector is decreasing, but because the labor inspectors don't have the means to do that. That's why this argument, to be frightened and think, it works, but at a certain extent. So that's also a practical thing. So I think the labor inspector has his missions. And if some companies are not doing their job properly, they have to do their job. But if we want to be successful, I think one of the messages we have to send is do it, but not only because it's a legal obligation, you have to do it, but do it and use other arguments. Most of these small companies are family-driven companies. So you have to look after, your family, or even if it's not your family, they have been working for you for 10 years, and it's like a relative, no? And also we have some statistics showing that, in small companies, when they have a fire, I think it's 2/3 of the companies who had a fire are not in the market 1 year later, because they were not insurance at all, or they were not properly insurance. So even for their survive, it's in their interest to have a proper risk assessment. Not only because it's a legal obligation, but okay. So, but I'm also, I think it's very interesting also to have this presentation and to send the argument, because this remains the main one. You have to do a risk assessment because it's a legal obligation.